Wadla ke NPP kala syakhot ha ulat ke jela upagu johan aga lai tarik unai lebayar arajar arpulai bantau ya ke sorkar penban lami ke kendrum kendram hadin he ke HSPDP la penpena bakim pat sim larai ban ya trailang bat ke NPP bantau ya ke sorkar ke batmai ajela MLA ke NPP hapo ke jingelam jong Konrad Sangma kilalet je kendu ya ulat ke jela bala senran lang bat arngut ki MLA ke BJP ki bakin thop yo ba Sanbor Shulai ba AL Hek bat wei ukurtong shimet na bakmara ukartush ar marak layat ho bat shwa ban ya kendu ya ulat ke jela u MLA ke Punorsla constituency ba Preston Tunsong ulapin bena ba ke NPP kala jet biang yo Konrad Sangma kumu parliamentary party leader ne UPP leader Konrad ulakam ke BJP bat ki wei pat ki parti kila ajing kersan ke NPP bantau ya ke sorkar Henry ke Hill State People's Democratic Party HSPDP kala pensai pat ba baka seng kampat sim ya ke rai ban kersan ke NPP bantau sorkar Henry ki arngut ki MLA kila sim ya ke rai klem na kenjok ketin bat ke parti Di nagaliang jungi ke parti ngimparai officially ban ong ban late siya ka di kasani sorkar. But kirang don akin negotiation bagi kren but kini non BJP non NPP party ba man takasi la kon lembaga UDP but kiwe party PDF but kiwe party kana kanong. Di nagaliang ke parti meneng kirang don apa ring jungi penbaik. Di ring isung kondit ba nagaliang ki MLA jungi ngiyui hakalimba ki social media bagilay ban ay ka support daga signature ke jongki simet kumki MLA te gidon ka procedure ng party te la day ban ngin support adin bagilay sai ngilay tai ngilay jurlang daga party kum hakata paderu ngihaban phahi daga letter of support officially daga party te hoy kala balong ka jing bakla kaki ke jongki nagaliang jungi ngimban sing haban tho deka parti berkawai ba withdraw swaya kan support jungi ke believe from jungi bagi kwa bagi MLA ke jungi ru inwan bani penbai swaya ber parti but da kanu ka jungi penbai ke jungi swaya sanu ban persan ru tena kata ha empat ai bor ke parti empat rai ke parti officially te ke bomot ba ni haban withdraw swaya kum ki MLA ki bitanglong junior la manong lesi kadon kajing sha jalam baklang ning tai te ngim don ye ban ong ban action re ke ngim kam galong ngin withdraw so yakani ini penbai so ka parti ni se rai ko kam saya ekran berki hadin bikilale ek nikah yu yo ban contact lang ba ka phone ta ba yo tenak ta daw ka ba ka parti jungi ki no besan ko parti ka leng sodong ila kli yangi ong ngim kam kajing pensai yengi ogi ki ba to ngin tho no da ka city jong ka party ya ka bidai bat kita ka jing don kam jong ki ha ka bidai ban yakren bat ngi sang yakren la sibit bala sai mi lei kata ba sa kawai ka banta ba ngi ba pi pilawan kam slam mang ni ban ap ban yo rong ni ga yeng jong kon rat ke sang ma ndai ngi ba ki wi bon hati ka yo ban rong ndai ki kam buram pat ya ki tiar jong ki kun presiden ngam ju kwa bakin buram nga kun itiar jong presiden ndai ngi skwa tang ban peni bang don kami ya kata kata jing ya trelang mo daga ba dai ba sa nga ban rung pada ka bagin ya kren kamaru tin rei ya kajing bom sa ka jong kile se kadon da ko ipat kajing mo jong ki ya kata ngam lam batai tin rei na kaleng chunga ngam don ye kajing snow bat nga smutrai la gari sile jong ya ke jala la jong bat ba ngam don ye kajing thut la ngam don ye ke jing susi silong ba ke kajing kwa nga ban ai ka long bangin don ka jing ya kren ka ba kham sai se kajing tho kamlong ka besar ke ngi ke site la rabar pa kimla ban padiang ngi ban rung sepo pade ngam suwe kata ting la phano da kawasa le ke jitu mo chunga kalong ba ino ngi respect ye bar khoi ki pram ngi la ma ke ke jongi ngi da kwa hi ban ai mar khmat bale pen mar khmat ban ye negotiate da alti ke ba em na kaliang ke jongi armut ngi la ajing acting bagi sawan ban dai da ba suk ba sa ngi party ba ban te song ye ki kwa ni buram ye ki mat ngimdon ke jing persyak la dong jing bakala ka kamram ji ka parti ka long ban supen baik-baik.